Ko te kotahi tana o te rōpū Aotearoa Tuatahi e weni tana mō tēnei tau kōwhiringa pōti. I mean, it means that people are coming from other political parties and realising it's one party now that's critically needed. And that's for things like age. Forget that. Ronald Reagan says if you're using Celsius, it's about 27 years. Ron Martin says, what happened to the Labour Party? I said they became extinct. Ka nunuru ai te whenua I nā rā kua uru mai ētahi kaitōrangapū o mua no ētahi atu rōpū tōrangapū kia Aotearoa Tuatahi. Mea titiro na hau ki muri, ki te aku hiko I tanga, te wharepara mata me te rōpū reiba ka whakaro hau, keihia te rōpū reiba tuturu. E rereke a rātou whakaro, a rātou kaupapa I te wāhanga iau I roto o te whare. Ko ētahi kanuhi Māori kua uru hei mema hau, ko te kaipakihia George Nātai, te kāpene o mua o nā ōpano ko Tain Randall, rātou ko hare te hīpano no Ngāhi Nara. I am standing in the Whanganui electorate. I've been selected as the candidate for New Zealand First there. My focus is very much about lifting the party vote for New Zealand First. It's very much about being available on the ground and saying it's okay for us as Māori and in our community to hold fast to those core traditional conservative values that we were nurtured and raised with. E nari anō mo te mema o mua no reipa Rino Tirikātene kia Tuia News, ka re ia mo te tū mo Aotearoa Tuatahi. E noho taha ana wini tana kia hau I te rote whare pāramata, e mohi o nau I tana ngākau, ana hene ngara tutiro mua ki tana iwi Māori. I'm not sure that it's the case that I left the National Party, Taroi. The National Party left the core conservative values of what it was founded on. It adds to the flavour of the party, of course, and we've got a greater number than any other political party. Ko nā pai here Aotearoa Tuatahi ka pā ki te Māori ko te whakakorei te tāke ki te katoa ka whaipa ana rā ki nā iwi Māori kia iti noa te uru atu o nā iwi ki rō kaunihera me te panoni I nā mātā pono o te tiriti. Ko titiro ki tēnei rōpū. Hākua o ētahi a rātou whakaputitanga kōrero kaupapa e aki ana. Inga hitori o tau Māori ki muri. Ēnei kaupapa ki tiruhia ki mua. Because only New Zealand First is going to take on the best interests that are hobbling the development of our nation. He rua rāteroa o tēnei hui a te rōpū I raro I te kaiārahi a weni tana o te rautaki ka whaia nei e rātou ki nā kōwhiringa o te motu. Somebody hasn't painted a picture with crayons so I can understand. Taroi Black, Matuia.